Tātou wala wantu le tāstolu po ia ala le whailonga porusi, sua for tama, maleano, malenganga pa ia, anganga pa iai, fio maia, whaatimuloto o auna, matutu iai le aki o loa lofa, a wina mailu anganga e whaolaina I mātou, ma whaafowina mea uma I lalulangi, le atuai na ea o awina loto o au auna, I le malamalama o le anganga pa ia, ia lofa mai ate I mātou se I mātou maua se poto, mai le nā lava nganga, ma le fia I lana soa ni mai. No Yesu ke riso lo mātou walii, amen. Si o lofa Maria, utumu oi kalasia, o iate oi le li. Umanuia oi papine uma, umanuia o Yesu le fuolo wat. Maria pa iai, sinau le antua, e talo sia I mātou, tangatanga sala. Iona po nei ma le tuaso lo mātou woti, amen. O le vi inga le tama, ma le alo, ma le nganga pa ia, saila matanga, pa pe fo iona po nei, ma so uma, pa babau, pa lava, amen. Ya, mātou te fia fo I toe o fo lofa, ma fa ta lofa atu, sa moe lau fi ta fa fonga mai le nei fia. Tātou ave whaatasi le whaamua ma le whaasangi le atua. Wa o leo o tātou tō ai tau nuu mai le whaeunga le nefu I vai a sā. A o tū maupea le au ina le masina lo soifua ma le mātou wola. E ui ai le tele o whaafita au li sa pesoa ina ai le tātou fōlaunga le nei vai aso. Ia o le mawhaia ia mea o na tineia le alofa sili ese o le atua. Me le matuala ngā tatau ai o no tātou vivi ma whaane ne ma whaafetaia lo nā lofa sili ese a wā o le antua o le alofa lava ia whaata lofa atu I a inga wō ma paanga o le nei whaasoa I asparele taitas leo mātou I mafuta atu ai fo I ma le apostolo nei si o tātou whaasoa fo I ma whetu whai I le wheta lai mai o le atua le nei aso e ala I ana pionga soifua e le ngata I lea ia o ai lava I lātou lo whaile nei whaasoa ma paanga I aso parele taitasi ia mātou whaata lofa ma o lofa atu. Le ngata I lea o nisi o whea ngai mangase ngase o le tino, le mafau whau ma le anganga, ia e maise fo I lātou o lo whea ngai ma whaanoa noanga le neiva I aso. Ono I lātou e pe le ma mae le mafutanga, ua tatanga e leoti I le finangalo whaito tasi o le atua o la mātou tatala. Ia iai le file mua Yesu a ngā lofa, ai maise lo nanga le lei to tonu o tō ainga, ma o tō maota malawa. Ia, whata lofa atu fo I pia whapeo maua mai, e le uo mai le sunga sa le sifilo, le nei whaasoa. Ia, ma lo ale ngā lua le nā fo I tu o le tō wini, ai maise lo tō watunu utele o Australia. Apostolo lo whapena na mafuta mai, ia, ma lo le soifua maua ma le langi mamaa. Tai le antua o no le nei fo ia vanoa o toi mafuta toi fo I maua ma le lo matua nei ia se abatu wis tātou whaasoa whaala e au ma whaamarosi au ia tātou wanga atu le whai unga le vaiasu melea ia se iau wafe ane lo utua ngā vale lea se iau whaafelo ai atu lo soan tau le nei fo ia fia ia o tātou whaanga solo e fo le ia le tātou whaasoa le nei fia marolo se fo la manuia lau pionga la apostolo marolo no sa imai ta por kalame mal fa sol nefia ya fa mo sa manuia me umol neva ya so lo ta po inga e me se fu I le fe ngai o ma nai fa na wichi ma mo lingo nai tama ti la ma no se fu ya fa ta lo fa tu la sunga kilometre ya po lo fiona la apostolo matua ya e fa ta lo fa tu ai fo isa mo I la fa fo mai fo ile nei tu la ya o la sferaile ua telefoina fia tangata uma wa mai a fo inga luenga sa usu yai ia ga mes fo ina whanawi ia o onga wa malolo mai ia fatalo fatoi fo ina itinama na tamama tutu lo tata ia fai vai le aso ma le aso ia mes fo ina no futalo ia ila to uma lava o mafuta mai ile pokalame le ia fiafi ia ai o avanua lava ia e tate mana o mia lava ia e mafuta ai ma faasoa ile finangalo lo fo Yesu
Ia whaaftaitere lava Samoa I lau mafuta mai ofo alofa ma whaatalofa atu I le nei tulafiafi talofa lava. Malo, aftai. Ia, o le ngangali na tas. Le whaititia le vi inga e whaapoi I le atua. Ia, ono lana mea lofa o le soifua ma le ola mo tātou. Ia, o te leilo lau whiunga la apostolo pe na ieni por kalame whaapitoa le neiva yaso sa pe ngai po I ma lau whiunga la apostolo. Ia, e mase fo yo. Ia, o le ase mea le leina tupu le neiva yaso wa. O wai toa na o lo sang fia mai fo ia nia fia. Ia, e sa oile le sto ina. Ia, ma nei ale ata hoi le wa tol fi le muta ngata. Ai le mai hul meo le akakaso. Ia le ri. Mene, ia, o le whaafsili le vaenga lea ia, e te sila fia le lava o ita lava I o le ata. Salo. Pe e se mena tupu, se me lei, po se me lei, e fia lava lima ia, te minuma. Ia ai pe o se mea mana ia fo I neiva iaso o le tatou mafutanga tatalo. Ia, I le tatou fonotanga le yes whanau Iesu le anga alofa mana ia wa pe sa I e tele au wai ono nisi fo I o pokalame I lungo le penga te whailangi. Ai o se nganga fia fo I wa mafuta tua I le ali whaola e ana le fio mai I le pa I ana I le ana le Eukaristia. Pe o se mitamitanga fo le na ia mawhaftai atua I fo I le atua. Iesu le tupo le anga alofa mamana. Ia, wa whaewina le neiva yaso I le manuia. Ai me se fo I nai whanau sa fia ngai maua onga. Ia, I le manuia fo I mai le ALII. Ia, e whaftai e lava ma. Ia lava Iesu le tupu le anga alofa mamana. I lana puipuinga e mai se fo I lana leonga e tatou uma lava. Ia, o le mea ia. E pe ana iai o le fia lava le meta ua. Pe cash pe no cash. Fia ma ata. Ia. Ai le ai lo se cash. Ia nga fa u ka koe. Ka fa sa lo le sko inga nga. Ka ki ele isi. Awa lava tamu e. Ai tamu mo e lava mo le li. Fa mo e lava le li. Ia e manu ia mea uma. Malo, pa tai. Ia, na sa mo lo fa tonga mai ia o le mea lofa le al tina o le aina ia o le lau fonga ata lau fonga ata ma lau fonga fia ia ono mana tua ia leo le saunanga se tasi o se taulanga e winga le fetalenga fo le Iesu na ua vai atu Iesu le motu o tangata ia le lau o fesili atu ia le apostolo ia Filipo ia o feme la tatu au mai eni me ai whanga ni tangata. Ina o sila tu Yesu o yeni o tau me ai. Ia ai wha mai Filipo. Ia e le eni me ai na o nai e lua ma nai whalao e lima. Ai au mana me le to tele o tangata. Wha mai rato tale ngai su. Se a watu ise no i ate o tau. Ia o te o le whaatahua la o whaamatalanga lea. I sau noanga le whewhi au le pātele lea. Mai o lea lava le meo ia te oe. Le mai su a watu. A whaila o le ata. A watu le ata I tangata. Ai sea. Nga ho le mai mara te wisa o le ata. O le amatanga le nā o le file mu. Ia ai a whai po o le whaata lopa mo lo lanto e opo le tangata. A ve iai. Mena le sau le tangata e mawhatia. Ngā luenga mawhi au. Sau le si matua whaanoa noa wa ngau umo le tutongi le kasino. Le masini. Ia, a le lai mawhau lea sau ma le ita ma le whaanono. A le mea lofa la lea tua le ia te oe o le whaafeilua ingo le tangata I lau ponga pia. O le seia lou, la lava le mea te mwhena. Ave iai. A wao I nā. A matai le whaamoe fau le tangata o les whaamoe melea. Ia, ma lofo I ma futa mai lau ponga la apostol. A leona tā ngā ilo le tātu spoi tauru nei asu. I le evangelia matai o mata au poe 5. A le whai upu luasful fitu e o le tosful ma le lua. E le fu tāu whai tau le vangalia. Ia ona tā whaasoa voi lea ma tufa I le nia fiafi ma nganga whaaloalo. Whaafufonga o le au whai tauina. Ua o tō whaalongo na whai mai e ana mua. Aua e te mulilua.
E o te whai atu ia te oto. Ai se wa ai atu i le whawhine. Ina ia manao iai. Ua uma o na mulilua. Ma ia i lona loto. A whai fo'i e te tausua i lo mata tau matau. I nā sali e se ia ma e la foai. A wā e le lei na whano se tasi o whasitino. A e leanga pe a la fo'ina lo tino uma i kena. A whai fo'i e tausua i lo 5 tau matau. I nā tutu e se ia ma e la foai. A wā e le lei na whano se tasi o whasitino. A e leanga pe a la fo'ina lo tino uma i kena. Sa whai mai fo'i. Ai se whaate ai la nā wā. Ia watu ia te ia le tusi a lei. Ai o te whai atu ia te oto. Ai se whaate ala nā wā. Ai le i mulilua o ia. Ua ia wha mulilua ia te ia. Ai se whai maa nā wā le ua whaate aina. Ua mulilua fo'i o ia. O le evangelia pa ia, ale ALII. Ki risoe, Ia vi ia oe. Alofa aftai. O le tatou tus fai taurana e tusai male tus fai tau waso le kalesia. O leo o tatou toe fo'i le vai tau sanga o aso masani. O le vai tau sanga masani le ordinary time. Le o mai le vai tau sanga o le toe tū. Ia leo tatou toe fo'i le vai aso lona se fulu nei. O le week 10 nei. O le ordinary time. O le evangelia la le fa solo le nei vai aso. O ngai le o ngai sawa ino le kalesia ia se la tu sile te vai atu e o ngai le masima ma le malama o ngai winga le tula kono o ngai fa tau le ita ale lau tatu o ia o ngai fa tau le mulilua pe na itu spai tau le nei yaso ai ese le tahua o le tatu manino le le winga lo loto o fionga pa ia le atua wa tasi ale mea o le ma fu ai ona fete na ila o kelisian ia to tele ho tatou ta ma fai ai fa matala tu ia o le upu ai le upu wa tatou wolo le ko inga interpretation le na ia tatou fa ponga la ma fa longo le vonga leo nefia e onga le me tatou te o ia ai bo mana tua ia ile tu se nga wenga la apostolo mo ta ko e van ai te fi fai tau wina le fe pulu fulu iva tau se fulu ma le tau tasi. O le wha pe mai. Ua whai mai le nganga ia Filipo. Wha alata atu ia ma e wha atasi atu i le nata avale. Ona mo e atu leo Filipo. Ua wha alongo atu i ante ia o whai tau i le profeta o Isaia. Ona whai atu leo o ia. Ua e malama ea i mea ua e whai tau wina. Ua whai mai o ia o te mawhaia whaapewhea, pe a le whaasino mai e se tasi i antea. A tatou mawhawhaulai upu ia le tusi o ngā luenga la apostolo. Ua tau tino le lei mai le unuka, ia Filipo le apostolo. Le mawhai o no tatou malama i le tusi pa ia. A whai tatou te le fesili ngia i la tau sa tō whaatasia. E tā ua ia, o lo tātou fesili i tangata sa lantou tō whaatasia le tusipa ia, a wau i lantou nao lo i ele malama anga ato toa. E lau na tātou whaapapunga le vanga lio le ne yasu. O leo sauno mai Yesu whai mai. So se tasi na te whaatea i la nāwa. Ua whaamuri lua e ia o ia lava. Wai. E matua i onga ia saunoanga lo tātou li. Aua nei o tō manatu o lufu fitu a. Ua o tō whaalongo na whai mai i ea na mua. Aua e te muri lua. Ai o te whai anti o tō. Ai seva ai anti o le whawhine ina ia manao i ai. Ua uma muri lua mai ia lona loto. A tātou ngā whawhora saunoanga le Yesu. Lono winga e leise ta māloa laulangi nei e sao mai leanga saka. E leise ta māloa e sao mai leanga sala leo le muri lua. Ai a whapela te fi alu leo lai whapapa.
Ile fa ina lo le fa ba wa e tanga sala ya so umba le ta pule fa mai Yesu ai o le ta ua na pe ona fa ya e se le ta ua lo ta tu ba dino le lei o le atonu le mele fa tala Yesu le nga e yaile me na tupu le evangelia le ana e se tasi o tamana fa soa ma ia fa le wina le fa tanga le ile mele au mai li usala o li lo ia fa wina le tamana le fa tanga le ai masera fa kunga le fa pe mai e paule me ma fa ye ona te o ngali amin fa mai e tasi le me fa tanga Yesu le te o ngali me la lo mulilua yo te le loa i lo fionga la apostolo polaso fina ngalo ili natu langa au a failai o le fa mai Yesu e o ai le ai atu o le tama loa i le si fine ma o mana o fa tino le so le la fono le lo lo ngo le fa ka pa ke la so fina ngalo le natu la ia faafetai lava mo le faafesili ae seio o tala noa muamua atu lava i le upu le ua i le faiupu muamua ea ma le faiupu elua pei ona e fogaina foʻi auā e tia mulilua o le malia ia auā o le o te faasoa atu o la e toʻatele i latou e silafia loo faatauvaa ae ina ua iai lenei feʻau ma malamalama ia fioga soifua le atua o le tele i o le mea alofa le atua i loo tagata o le uiga o le faamatalaga pei la ona iai le vaega lea aua e te mulilua ia ua silafia uma lava e Samoa e maise lava paaga o lenei faasoa ia lenei aiga ae fai mai i le vaega lea ua au mai i le tusi faitau o le evangelio lenei aso o le tele i o le faamalamalamaina o le loloto foʻi ia o lona uiga auā e iai le lagona e iai le lagona ma ea e iai le masiasi i le tagata lenā o loo ola pea i le pogisā ma le lē malamalama ea o le mea o le te fia faatauaina i e pei ona e saunoa ia saʻili atu ia i latou ina ia e malamalama ai ea pei la o le vaega lea aua te mulilua o au o aka lava lenei afiafina ua i lenei aso i le evangelia ua au mai o te ata o le uiga o le ata ia o te toe mafaufau ai i loo uolaga ea i loo uolaga na iai le ua o'o mai lenei taimi ona o faapea lea i le atua faafetai tele le atua i lau mea alofa lau pule lea auā o le vaega lea e moʻi i le upu lea mulilua ae loo iai vaega taʻitasi pei la ona iai i le vaega lea e o'o lava i lau pupula po o loo matamata atu foʻi le TV po o fea lava le mea pe te alu foʻi te faataua e tilotilo atu ai foʻi ea ua avaga tulou le gagana ua avaga iai lou loto ua manaʻo iai lou tagata ia a lea la ua malamalama i o lesi vaega na o le upu lea mulilua ea i lona faauigaina ia te aʻu la ia o le tāua i o le mea lea o le ola faapaʻiaina o le ola faapaʻiaina e lē gata i ulugalii tagata uma lava ae maise lava foʻi lau silasila ea i le vaai auā e lē pei ona au mai ai foʻi i vaega o le tusi faitau e lē aogā na e alu atoa alai se vaega o lou tino ea e sili ai ona ave ese i le uiga la lea o lave tala e saunoa lo ke ona apostolo i le tāua le mele te taumafai faamatala i le vaai le agasala le vaai ua le lae faauau le saunoaga le sua mai afai e faatausu ai lou mata o le atonu le uiga o le upu le faatausu ai lea fe mai Iesu le amataga afai e vaai atu se tasi i le papine ua manaʻo i ai lona loto manaʻo faapea mafua i le a e mafua le vaai e lae famai le Iesu o le tulafono lasai ai
A fa pe e anga sala lo mata. Ah, E ave esi. sali esi. Rongo winga ngai le mea le ke fai aku ai. Oi. Ma fa wai fa pia. Le fai mai. Ave esi. Ia, o ke fai aku au ia e anga sala umaka ka umele vai. A fai la e fa tino le fa upunga le. Lungo ngo ka waso umaka ka. Le se to e ni mata. A le atonu la le winga le au mai i mana ia fa manino mai la i le vai ngale. Pe o le winga tonu na le mele no fai tau to tu si le o ngalwe. Ah. Ese le tahu o le tatu su e. Masa ili. Ia mala malama. Ia mala malama. Ma ia sa o le fa winga ina. Nene. O fionga pa ia le atua. A wale nga e tau ngā te le sau nga le Yesu. Me Yesu a tau su wai lo lima. Pa mai a tutu lo nga te pa pa ngo fia mo tatu. Tipi ese lo lima. Ai. Ia lo winga lawa. Ngo wo lima muku umaka. Lengi lima ka waso lengi maka. A pa la nga sala mabai. Wo lengi bai. Ah. Lo nga ki ngwale ka bal so la bo lenga na. Tu sala winga tonu wala le mele tau mai fa matala. Ia tātou tau mawhai e awane e whaamatala ina le tuspa ia. Upu le upu. Lea ngai le make sense ai lea whionga pa ia lea tua. Ai tātou sa ili, ma pesili. Lea ngā o le iai le e kalesia, le whamela apostolo Paulo lo nā tari wha lea nganga o Timoteo. A whai o te tua i atu, mole bo mole Timoteo mta apu e tolpe pa sulima. Mai a whai o te tua i atu. Ia i loa la umasani o te alu le whale o le atua. O le ekale sia a le atua soifua. Tamai, o le poutu ma le whaavae le nā o le pumu. O le lai tātou te iloa, o le ie le ekale sia, sa tuu wata sia le tuspa ia, tātou te whesili iai. Ni a maise whaamala malamanga saoa, pela no whai atu, le tamale na ma whaasoa po le aise me o le. Se fuki tau sanga taluai, se fuki tasi pea, tau sanga taluai. O le vaenga lalo le vangalia na whaamatanga le tamale wha mai. Tasi le me whaatanga Yesu, whaaponga lima le upule. Tasi le me whaatanga Yesu, ona te au lungali, o le mulilua. Lono minga la, a tātou uo e whaatino le mele, e whamele o le whatamale. Wa leima se lungali o koe mo. Wa te au mau lungali. Aisea, malesi mea. Lono minga la e pia Yesu tau te whaila ngasana. Lono winga wa I o le winga sa ole from talanga le. Lono winga wa I o Yesu e pai tātou le sala. Wa le e whaatanga. Tasi le me whaatanga Yesu. Ai lo le winga tonu ana le mele tala no mai le whinga pa ia le atua. Le neia fia. O le whaata ua ma o onga e tusa malmuri lua. E mai Yesu e hoko hai lau wa ai. Ia whai lai e hoko la tapai. Lo ngo ka un kipi e selo kai. No winga ke mingi wa le mangi wa lima wa tunga mela na ai ole ano monia le bele tau fa so atu le vefile ne pe ona sa wala apostolo ta ua le bele lo la pa ia ole ola pa ia a wafu a fai tatou te ola pa ia na ma fai lo le ono tatou sa fanga I le langi pa le ola e fa ai a fai lai tatou tu ma wa le bele ole ola ngasala ola ngasala e le ia la si alu le ola e whaalunga. Ai, mai se lava lava tala e saunua. I le vaenga lea e tatau lava I mātua. A mata atu I mātua. Ia. A waipe o mātua. Ia. Le maua mai e whanau. E whapena fo le whanau. Le vaenga fo ina le mwhai eina I whaife au whasosolo mai ai. Ia. I vaenga tasina. E whata ua I lava I tutono a inga mai se lava I mātua e le whapea fo I na ole sakala meta leo I whapoiponga le ele vaenga leo mulilua ai o mea uma lava e o lau tautala I le upo tautala ai ia o lau vaai ia o mea uma ia le pa ia le pa ia e whaatino ai ia awa lava ne I manu malo le tia polo e sawe tilo mai ia wa e sa o lau saunoanga o le mea leo le ata e sa o loa ia le sila mokua ia aka fale nei aka fale nei ia fa mai fo le skoinga si au aka nga wa au le ia ale ata pa ia ata moleli
ai se e te fia fa fo ia la fam chalanga i mele sa sa no ia e winga la yo ta o tangata ia ai meselo ta vala wino le wa ye ni vai tau langa e ma fu no fia o te fa so ele e mga lia ono ta ua le wa a mai ko fa tu tuanga e le fionga pa tele ta pena ina ia na yu ngali i mo sakala metal fa ponga ai o le winga la fa machalanga i le mele sa pa i ele sa no ngalo fionga la postolo se monial fa talanga i supu tele sa wa bala uta ka tanyo to ai no sa wa bala uta ka tanga sala ma fa ola ye mama ona a fua i ai le soifuanga ma le olanga na ta savalia ma ta ui mai a o le mele o fa ai fo ta o le tu ala le deva la wina ia o le mele na la ngona ile fa mo lalo le loto i mo le tua ona o le fa ai ina ile tua o tanga sala ia ma wa ve ai fa ma so soani o tele mana o ta o ni fa ya onga fa si ma ba o lunga telo na ai ma nei ile fa o punga le fa ta o ma so soani e au wala tu ele kala si o le tua i nei ainga le e soifua le soifuanga leo le o le whakapou liuli o ngani wano nofo le tama ma le teine ai le i whakapa iaina ia ona e tela no tātou whaalongo le upule ia o le ia tatau o le tangata ia mana tua le o le whiliwhilinga sa o loto na amai le tua ia e tātou te whiliwhili ai tātou te au auna ua na o le atua e tātou te au auna malolofa ia e ona ua matua pisia i tātou i le mai leia le li o le lala. La na o le tupu o le whaale tonu lea, e le ngata i tātou a mātua, ia e telefo i nei whanau wa a fia i le melea. Au le tāua la leo le eonga leo nefia, o le wha manatu mai ei. Le tāua o le melea o le ola wha ia ina, ma ia wha mamā ia urunga lii, ia matau mawhai malama lama lai le whina ngalo leo le atua. Manatua le wha mai le whitaenga su, e ho ai le wa ai, e anga sala ai. A tātou tala nofo i le anga sala le a mai le mong leo laso le. Le anga sala mo le tali. Ba ai. E se te le ma le a tātou whitangu pe tala nei ma tā upu ia. E matua te le a ma uma e le taunu unga. E le si su tātou alu leo lai whaava. Wal mea sa orana. A tala noa le anga sala mo le tali. O le anga sala na le wha mai le apostolo Ioane. I le mua le Ioane ma tā upu e 5 whai pasulu ono ma le suwitho mai. O le anga sala e oti e le anga. Le anga sala ngata o le anga sala mo le tale. O le anga sala mamafa. O le anga sala e te whaia malo mauti noa ma e malo iloa. Ma le tua ho le tula fono e ono. O le tula fono e ono le tua. Aua le mulilua. Ai a whaila e tātou te mulilua. So uma te mi uma ena le vai. Ia melo isu lefa bali tula fono mo se yesu. A tau anga sala lo mata sili sali esi. Anga sala lo 5 TPS, anga sala le vai TPS. E me su e sili lo walu malo fasi tino le lang. E anga lo walu malo tino ato mala ko ino e le yafi efe. Ia pe ole tahua le male onga ole feta le me le tumu. Pe fa pe isi me tvi sa no ye. Ai me sa la le tahua ole me le ola ia lo funga la postu. Pastai ioe ole vaenga ta ua lea pe ona ole ua wata experience inga le vaenga lea ia ai me se foi la le sosoani o mawhai ona tufa atu fo i nei urungali o mana o mia le whapa ia ina i le saka la meta o le whapa i ponga ina nei whapea sesi wapa ia atoa i ta ua ai lea i ole kalasia le nā lea li ai whai mai Yesu ia Faustina. Whai mai lo Faustina le whiaule Yesu le ngā lo whamana. O kalasia e au mai. Ahua ne ingata ia te oe. A ia whapenao na tufa atu. Ia o le winga lao le nei whaasoa. Ia i lato ele o malama. Ele i ai se sila fia i le vaenga lea. Mai se lava i le ola whapa ia ina. A wai onga. E onga o le tulafono fo ia le lii. O lo iai le anga sala lea aua e te mulilua. E tā ua ai le whaamanato le pokalame le lea fiafi. Po le tātou whaasoa ma le taimi ma le li whaola. Tā ua ai lo tātou malama le lei ia ina ia mawhai ai ona whailau whiwhilinga. Ai mai se lava i urunga lii. Mawhai ona whaile whiwhilinga
ina ia whaapaʻiaina lelei ia auai e wai pe o te iloa o lesi vaenga lea e ala i ona tele le agasala o le malamalama ae mese foʻi o le lē whaapaʻiaina aia auā o le taimi lava e whaapea mai ai patele ua tuu whaatasi lima o le tāne ma le ua tuu whaatasia i luma o le alii e le ai la sesi na te toe whaateeseina aia ma i te tonu lava o le ekalesia i le saka la mete o le whaapoiponga e tuu oti a whaapea lau e whaafofonga mai ma e sila mai ua e whaamalia i se whaasoa whaalea wau le neia fiafi tāua lava lo tātou ngā lulue le tāua le whetū whaai ai mai se foʻi ina ia tātou maua uma ia le taunu unga o le nei savaliga o loo tātou tau whetuli ai ne ia tātou whaatasi atu ma lo tātou tamā i le lagi auai o le manaia ia o le whai o le filifiliga manua maua le taimi talatalanua ia e mawhai ona whaapaia ai ina ia aua nei toe agasala ia mata ai mese foʻi la ai mese lava le itupā le o tamā mese lava le itupā le o tamā ina ia whaapaʻiaina i tātou uma i mea uma tātou te whaia ina ia aua nei maua i tātou e le lalolagi a le whaosoasoga ia fusia uma i tātou i le alofa ma ia tasi i tātou uma ulugalii i le finagalo-lofo i Iesu tai ia masalo le la tau whaaiu le tātou whaasoa ai tāua i le vaenga le wo i le whaasoa le apostolo lea i le tusa ma le evangelio le Iesu a tātou tala nolo le mele finagalo Iesu ala na e whaatāua i le kalesia le sakalameta whaipoiponga e leila si meta o se ungali te tea o le whaipoiponga ia i tono le kalesia katoliko e tasi ai tu oti e lesi me tau stetea le fa mali tama le po le fai fi au le e tasi le me fa tanga Yesu te ungali o le mulilua a le me sawa ia e le mafai tu sa pe mulilua fa fia tama lo po le fine e le te e ungali pe mulilua fa fia a fai la fa te inga pe o mele fa tu pa mai Yesu e o le wa ai mulilua pe ai mamana no mingala a fai la fa mai Yesu le family tamale fa Yesu e mafai na tete no vinga le ko iso mal le ala na tau fi mau le kana sia le onga le e tasi alfa ko iponga tu oti o le tau na ai se al ma ku anga le na tau fi mau le kana sia le mele ale na tu ala be ni tu al saudanga la apostolo e fetala nga Yesu na fa manatu atu Yesu la wali ia fa pia poto a o tu la fono fa Yesu o i lato uma ua tu whaatasia le atua aua ne i whaate e se ina e se tangata vai unu winga la a tātou tala nolo le sakala meta wai puma e lo se mea whae lau langi po se tangata na whae le ioi e lo se kongkalaki o le mea mai le atua o le atua o ia le whai poiponga mua ala i o tātou roi mātua a tauma ewa o le si mea mānei a pe a whapehu te lo sila fia ai tango nei lau tuspa ia e tala le tuspa mua kenes o le a mata le tuspa ia i le sakala meta vai poiponga vai a mata le tuspa ia le sakala meta vai poiponga ai ho tu foi tu le tuspa fa alinga le taua lunga ina o le tuspa ia e taua lunga foi vai poiponga ai na tato le tau o le sakala meta lea i le soipuanga o le tangata nanga o le vai poiponga o ina no si fea ngai le atua ma le tangata o nana o si feri ngai le tua le tangata ma whaia i le atua ma tu atu le pule le tamā ma le tina e a vea i la ua ma foa ola a vea i la tua ma la ua ma tua foa e tupu ma i le istangata ma le istangata ina ia tumu le larolangi o le tāwala na o le mele tau whai wha matala ia a whai o iei nisi o wha fonga ma futa mai o mana o mia le sakala meta o le whai puiponga ia ma faina fa so tai mai ko meni mai lungo tanto i tu lau le fa i tu tanto fa soa io no ma tata no atu le pa pe
e te mana o mia se soan e awa te no fai awa no fai pe le mera na te ye awa te le lo le si 5 minute le lumatu awa a tatu tala nolo le mele ta o le ang sala mo le tale po le ang sala e o te le nganga le te mo fai fa ma la matu o le ang sala na wa e fai malo loa malo mauti noa fai malo loto i ai fa popo i ai male soliino le polo ingo tu la fono le tu mai tatu le nganga na me la le ya mona o se fautuanga pe ya upu fo e fai le fai wa ngā te fale mona o se foi ai fa e le tau ai pule al staff nei le laulo na va yo tu langa le na le lebia ya tato tau sili i me sili ya mese o le ola fa ya ina ia mafaya no tato sa fa ngai le ola fa va a fa sa mai mo mal tato fa so ai lungo o le tio po le alanta o le tala le media network la solulu ya fa tai te le ai le mafuta mai ai mese o la tau sa ko meni mai ya ma mo mai fu le nganga fa tai le na fa mo ya talo le li e toi mo se sia no a le nganga le tas le ia mafai ona bomboli atu le fina ngalo lofo le antua ai mese o nga moni mai le tusi pa ia e fa penao na tai tamai lo tau sui fumo lo tatu wola tatu maua le fa mo so se ke visiano o le langi ma le ola fa ba e le o se mean fa pena fai ia ono se nganga fa wolunga ia pe fina vale ia pe fa alisi fi lo sitas ia o nei lava fa soa ma na foi fa mo le solulu ia o le nganga le na e la ngona ile nganga fa tau wa ai lumo le tua ona le fa ngaina o nei au ona fa tau wa ia ai fa tai ia fa mo atu lo talo le mo wai ni nganga e tusa mana fa mo le mele ia mo li atu le nganga fa tai le ia fiafi pe lava se vai ngol ke lo pelo e mafuta mai ai mai fa funga mai ia fa manu atu Yesu ngalo ko mana ya o mo lo ainga ai mai se le fa mo le yaso ya o foi la to o mai ma to ta talo pe mo to o ai mo e fa no anga e fa pe nao na ye le file mu o ta to li o to fina ngalo mo ta to fa mo ma to talo foi ya mo nai ainga tele o tu nu o tu o la tu ainga ba fa nu ma ele ia ona le malosi o taua ma mea tutupu i tonu ainga ia mai so la tu tu nu mai tauina fo i lungo le o le penga tafa ilangi nisi o tu nu o matua mango le lau ele o le ini ta umafa ia mana tua ne la tu lau talo ia o le tanto fa so le na le ne fiafi fo i mai se fa le tonu po se upo le tau tamali ia fa soa ia fa pe na lava ona poto le tau tai ia ai se ai le atu yama pa mo la tato to fita pai ile aso sa le tato polo kalame to fa ola ola le fa le man ya e se vo le va yaso a ta ya tu ya le tu lo so fu mo lo mato manos tato to fe lo ai se fa po pongo le tato fa soa ya ma ya ma o neo apostolo la ngalo ko mano Yesu ma to te alo lo fa tele mo to ma fa man ya tu le piapi ya man ya tele malo longa ai me se le fa mo va yaso tato fa i o le fa lo ko luse ile sua fo tama ma le alo ma le ngana pa ia amen ma amen